السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ بصوا بقى، انا هنا بعمل القرنبيط بقليه معاكم اهو، بس انا ما بعملوش حته بحتتها يعني، بقطعه كده واعمله في خلطته وبعدين اقليه، بيبقى احلى بكتير. وانا هوريكم انا مقطعاه ازاي. بصوا انا مقطعاه بالطريقه دي، مقطعاه وحط عليه بقدونس وطبعا الخلطه بتاعته، وبعمله بقى ايه، دواير زي ما انتم شايفين كده، بيبقى احلى بكتير وبيبقى مقرمش كده وطعمه لذيذ. تمام. وعندي برضه اهو هوريكم البتنجان اهو، عامله شويه بتنجان حلوين اهو. تعالوا بقى كل البتنجان معانا العسل ده، البتنجان الابيض على فكره بقى حلو قوي في التتبيله دي. بصوا يا حبايبي بقى، انا ايه جايبه صابون، جايبه صابون سايل. تمام. جايبه 2 كيلو، وجايبه الصابون اللي قدامكم ده، صابون الحمام اهو، 2 كيلو صابون، وسلكه ستانلس و2 صابونتين اهو. كنت جايباهم مع الحاجات اللي انا ايه لسه جايباها النهارده. بوفر شويه بقى لما بجيب صابون السايل ده. يا جماعه بقى القرنبيط اهو حمر جميل اهو. كمان وجماله لازم يكون قرنبيط ايه عاجبكم بقى. هحط لسه شويه كمان، بحب انا الحتت المقرمشه دي بحبها، الحتت الصغيره دي بحبها جدا، بيبقى لها طعم مميز. ويا جماعه جمال القرنبيط، مش هتكلم عن نفسي كتير ولا جمال القرنبيط. اتفضلوا شوفوا الجمال. تعالوا بقى اتفضلوا معانا مع احلى قرنبيط.